¿Cuántas opciones de ocio tienen las niñas y niños hoy en día, verdad? Desde era.eus os proponemos una de ellas, que se desarrolla íntegramente en euskera y con el objetivo de fomentar su uso, la Escuela de Bertsolarismo. ¿La conoces? Bertso eskolan bertsolaritzaren oinarrietan sakontzen dugu, betire ongi pasatuz, eta gozamenean mira jarrita, izan ere sormena da lantzen dugun ura, ideietatik abiatzen gara, eta ideietatik hitzetara, eta hitzetatik metrikara. Hor pentsamendu kritikoa lantzen dugu aurrekin batera, eta gainera albidetzen dugu etxean euskaraz bizi ez diren hoiek aukera izan dezaten, inguru ez formal batean eta lagunekin batera ongi pasatuz euskal kultura landu dezaten. Beraz, bertso eskola izaten da bai euskeran, bai euskal kulturan murgiltzeko aukera paregabea. Eso es, uso del euskera, conocimiento de la cultura vasca y además mucha diversión. Pero también hay algo más. Bertso eskoletan, oinarrian hizkuntza euskera egon arren, hortik haratago beste hainbat lanketa ere egiten ditu gure ikaslek, adibidez gure kulturaren eta gure historiaren transmisioa ematen da, harremantzeko aukerak eskaintzen zaizkie Nafarroko beste bertso eskoletako kide batzukin elkartuz, bapateko euskerazko sorkuntza gaitasun hori ere bultzatzen da, eta autoestimarako ere askotan onuragarri izaten da, jendaurreko tasun hori lantzen delako. Beraz, hizkuntza oinarrian izan da, bizitzako beste hainbat esparrutako gaiak ere lantzen dira. Una actividad bien completa. ¿Habéis pensado en esa opción para vuestras hijas e hijos? Vuestro papel como madres y padres es clave a la hora de ayudarles a enfocar su tiempo de ocio. Y es muy importante que les deis la oportunidad de disfrutarlo en euskera. Pedid información. La red de escuelas de bertsolarismo es cada vez más amplia. Y no olvidemos que el idioma no solo se aprende en la escuela, también se aprende en la vida.